Wat 'n besondere voorreg het ons vanoggend, Here, om net ons aandag aan U te kan gee en te vergeet van die wêreld daar buite en te fokus om vir U die lof en die eer en die aanbidding te kan bring. Want U is werklik waardig om dit te ontvang. U die volprys betaal dat ons vanoggend die kinders genoem mag word. U die volprys betaal, Here, dat ons vanoggend die regverdiges van die Here genoem kan word. Ek wil vir U dankie sê vir die nagmaaltafel wat in ons midde is. Ek wil vir U dankie sê dat ons die voorreg het om te kan aansit en te kan gedenk dit wat U vir ons betaal het. Here, en dan sou ook die belofte wat U gelos het, dat ons weer eens met U in die hemel nagmaal sal kan geniet. O Here, ek bid dat U die woord wat uitgaan vanoggend sal salf, as weer die woord is gesalf, dat U my lippe sal salf, dat daar nie bedrog aan die woord gebring sal word nie. En ek wil bid, Here, dat die woord nie ledig terug sal keer nie, maar sal bereik dit waarvoor dit gestuur word. En ons bid dit in die kosbare naam van ons koning. Amen en amen. Baie dankie, mag U sit lekker neem. Baie dankie ook aan die voorsangers en die musikante. Wonderful. Praise the Lord. Die tema van vanoggend se woord is filthy rags. Filthy rags. Soos jy kan sien, het ek my CMA baadjie aan. Hier agter staan Riding for the Sun. Riding for the Sun. Wat 'n besondere voorreg om vir die seun te mag ry. Daar het al 'n paar jaar verbygegaan vandat ek hom laas aangehaat het, want voorheen het jy 'n leerbaadjie aangehaat en dan kom hierdie ding oor die leerbaadjie. Maar ek sien dat ek het bietjie duideliker geword met die tyd. Maar ek weet Barry en sy vrou, praise the Lord, was ook deel van die CMA. Is hier nog iemand wat deel was van die CMA op 'n stadium miskien? Koen, was julle ook deel van die CMA gewees? Fantasties, praise the Lord. Toe ek hierdie CMA baadjie moes kry of wou kry, moes ek kwalifiseer daarvoor. Ek het eers net, hulle noem dit die half-colors, hierdie gekry. Half-colors, en dan ry jy met die ouens vir 'n rukkie en hulle leer jou ken en dan sal die president van jou chapter sal jou dan aanbeveel dat jy dan kan jou full colors kry. Dis jou full colors. Maar om dit te kan doen is daar sekere reëls wat jy moet onderhou. Ek sal my Christenwaardes behou. Ek sal by die padreëls bly. En dit sluit die spoed in. Nou weet, op 'n motorfiets is dit eintlik 'n uitdaging om by die spoed te bly. Wanneer ek hulle noem die colors, wanneer ek my colors aan het, sal ek nie drink nie. Ek sal ook nie gevang word met 'n sigaret in my hand nie. As ons in 'n groep ry, sal ons in 'n staggered formasie ry. So ons ry nie agter mekaar nie, maar so skuins langs mekaar. As ons in 'n groep ry, het ons 'n groepkaptein wie gehoorsaam sal word. Die groepkaptein sou, as ons 'n groot groep is op pad na 'n begrafnis toe byvoorbeeld, dan sou hulle die verkeer vir ons beheer en stop en die tipe dinge. Maar hy sou gehoorsaam moes wees. So dit was 'n tyd gewees om jou colors te kry. Eers jou half colors, dan jou full colors. Daar was struktuur gewees. Daar was chapters gewees. Daar's areas, daar's saamtrekke. Daar's tot 'n bikers church daar in Johannesburg waar die ouens saamtrek vir dienste. Maar die punt wat ek wil maak vanoggend my boetie en sussie is dat as ek hierdie baadjie aangetrek het, dan verteenwoordig ek die CMA en wat hulle voorstaan.
Dis 'n internasionale organisasie. As ons na 'n rally toe sou gaan, verskeie rallies, ons het rallies bygewoon, dan is jy nie deel, kyk by 'n rally gaan dit wild. Dit is, jete. Die eerste ding is die biertent, en dan is dit dyno's waar die fietsse getoets word, dan is dit dit, en dan is dit dat. En die CMA ouens is gewoonlik nie die hoogtepunt van 'n rally nie. Maar, op pad na die rally toe, as iemand sou 'n probleem hê met 'n papwiel, of 'n probleem hê met 'n ongeluk, is die CMA ouens daar om te help. En sondagoggende voor ons hulle terugry, wanneer die koppe so dik is van die biertent, is hulle by die CMA se tent, want hulle weet daar is koffie. En ons kan gesels met hulle, en ons kan 'n bietjie bemoedig. So wat 'n wonderlike voorreg, al is dit net tussen 'n klomp rallygangers, het jy jou baadjie aan, en jy is geïdentifiseer as lid van die CMA. Nou, om 'n vergelyking te probeer maak, kan ek ook sê, ek is die geregtigheid van die CMA, as ek my colours aan het. I am the righteousness of the CMA, when I wear my colours. To be righteous means to be right in a moral way. A righteous person does the right thing for others and follows the laws of that organization. The Oxford Dictionary defines righteousness, I don't know if it's on, daar het ek miskien opgesit nie. Righteousness is the quality of being morally right or justifiable. Geregtigheid is die eienskap om moreel reg te wees en om regverdigbaar te wees. As ek die reëls van die CMA aanhou oortree en hulle praat met my en ek luister nie en ek hou aan, kan ek uiteindelik my colours verloor. Hulle kan dit wegvat. Inteendeel, toe ek klaarmaak by die CMA, toe moes ek spesiale toestemming kry om my colours te hou. Want gewoonlik neem hulle dit terug, maar omdat ek nou 'n pastoor geword het, te sê hulle kan 'n kans vat met my. My brother and sister, what does it mean when the Bible says that we are the righteousness of God? What does it mean to be the righteousness of God as a Christian? The Adam nature that we were born with was a fallen nature. I can take you to Isaiah 64 verse 6 for confirmation. For we have all become like one who is unclean, ceremonially like a leper. And all our righteousness, our best deeds of righteousness and justice is like filthy rags. Is like filthy rags or a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Take us away from God's favor, hurrying us towards destruction. Strong words, my brothers and sisters, strong words. An unrighteous life takes us far away from God's favor. If you are experiencing a season in your life where you're not experiencing the favor of God, it might be time to do an introspection and see how is your righteousness towards God. Ons as mens kan nie die geregtigheid van Vader uit ons eie bereik nie. Dit is onmoontlik. Ons is met 'n Adam natuur gebore. Ons kan nie die wette en die reëls van geregtigheid onderhou nie. Al wat die wet vir ons gedoen het, al wat die wet kon doen, is om ons sondes te definieer. Om vir ons die kennis van sonde te gee, om ons eie ongeregtigheid uit te wys. Dis al wat die wet kon doen. Die wet kon ons nie red nie.
Maar Vader, los ons nie so nie. Hy gee vir ons 'n belofte in Jeremia 23 vers 5. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will rise up to David a righteous branch, and he will reign as king and do wisely and will execute justice and righteousness in the land. In his days Judah shall be saved and Israel shall dwell safely, and this is his name by which he shall be called, the Lord our righteousness. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Jehovah Tsidkenu, I think you pronounce it that way. The Lord our righteousness. It's one of his names. So in die Bybel word geregtigheid as 'n kledingstuk voorgehou, sodat ons dit maklik kan verstaan. 'n Kledingstuk wat gegee word, wat ons moet aantrek. Bevestiging uit Jesaja 61 vers 10. I will greatly rejoice in the Lord, my soul will exalt my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. Nog bevestiging uit Job uit. Die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed. My reg was soos 'n mantel en 'n tulband. When we prepare for spiritual warfare, when we go into prayer, we put on the breastplate of righteousness. Efesiërs 6 bevestig. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan. Die borswapen beskerm ons hart. Met ander woorde, ons weet in ons diepste wese, hier binne in ons hart, dat ons kinders van God is. Al is ons betrokke in 'n oorlogssituasie. Ons lees ook in Openbaring van die kleed van geregtigheid. Openbaring 19 verse 8. She was permitted to dress in fine linen, dazzling and white, for the fine linen it represents the righteousness, the upright, just and godly living, the deeds and the conduct and the right standing with God of the saints, God's holy people. Mag ek dit weer lees, is so 'n mond vol. She was permitted to dress in fine linen, dazzling and white, for the fine linen is the righteousness of the saints, God's holy people. Righteousness has got a double meaning. Geregtigheid het twee betekenisse. Firstly, righteousness means that we are in right relationship with God through Jesus. Maklik om te onthou, nee? Righteousness is right standing before God. Right standing before God. Firstly, righteousness means that we are in right relationship with God through Jesus. Secondly, righteousness represents our conduct, our lifestyle that shows and confirms our relationship with God. Because we are in a righteous position with God, we live a certain way. We cannot live with our fallen Adam nature and think that we are the righteousness of God. As I had to obey the rules of the CMA, so I have to obey the leading of the Holy Spirit, so I have to obey the Word of God. Eerstens mag ek herhaal. Eerstens is sonde en dood toegereken aan die mens deur Adam. Sin and death has been imputed to mankind through the fall of Adam. Secondly, our sin was imputed to Jesus
Ons sonde is aan Jesus toegereken. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. So thirdly and finally, righteousness has been imputed to us by accepting Jesus. Geregtigheid is aan ons toegereken deur Jesus aan te neem. What we lost through Adam has been restored through Jesus. As Jesus became sin, through him we became the righteousness of God in him. 2 Corinthians 5:21 says, for our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become the righteousness of God. Want hy het hom wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Halleluja. Hallelujah. When I clothe myself with the Holy Spirit through accepting Jesus, I can be identified as the righteousness of God. We can be identified as the righteousness of God in the way that we live. Living a righteous life is living a life that is filled with God's mercy and love, receiving his love and giving his love. May I repeat this? Living a righteous life is living a life filled with God's mercy and love, receiving his love and giving his love. Pastor David het dit beklemtoon, dit het in my hart ingeval. We must know that we are loved by God. My brother and sister, many people battle to accept this. They battle to accept that they are loved by God. They will have excuses, but I do this wrong, I do this wrong, I do that wrong. It does not matter. You are loved by God. That is a truth that has to settle into our spirits. We must be able to accept the fact that we are loved and that nothing can separate us from his love. Even when we fall, when we are down in the valley, where we are in the miry clay, we must know that we are loved by God, and this will help us find our way back, as the prodigal son knew that his father loved him. Do not let the devil keep you bound. Do not allow him to bind you. You are loved and there's mercy. Turn around, turn back, find your way back. Psalm 85 vers 10. Mercy and loving kindness. Mercy and loving kindness. Hoe kan 'n mens dit apart sê? Jy kan dit nie. Mercy and loving kindness. Sy genade en sy liefde teenoor ons. Mercy and loving kindness and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. Is dit nie so pragtig nie? Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Met ander woorde, geregtigheid en vrede staan in verhouding met mekaar. Experiencing righteousness, my brother and sister, will lead to experiencing peace in the presence of God. 1 John 2:29 says, if you know that he, speaking of Christ, is righteous, you may also know that everyone who is righteously is born of him. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Dit is wat ons doen, wat ons geregtigheid bewys. God het hom wat geen sonde geken het nie, ken die skrif, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons word deur Vader aanvaar as geregtig
Nie op ons eie meriete nie, maar as gevolg van Jesus se offer. Nou kan ek die vraag vra, why is it so important to realize and to understand that we are the righteousness of God? Wat maak dit saak? Why is it important to realize that if you accepted Jesus, you are the righteousness of God? Firstly, ons moet aanvaar dat ons vergifnis vir ons sondes ontvang het en nie meer met 'n skuldgevoel rondloop nie. Die duiwel sit gewigte op mense se skouers omdat hy hulle aanhou aankla oor dinge wat vergewe is. Daar is nie meer rekord van dit nie. Die Here het die bladsy skoon gevee, maar die duiwel sal kom en aanhou herinner. 5 jaar terug het jy dit gedoen. Laasweek het jy dit, gister het jy dit gedoen. As jy dit bely het, my broer en sussie, is dit weg. You are the righteousness of God. Ons moet die liefde van Vader aanvaar as ons eie. Vir my, Petrus Hermanus Horn, is die Here lief. Ons ontvang 'n nuwe identiteit as kinders van God en word as regverdig beskou. As die Here na jou kyk en sien hy 'n regverdige. As believers, we are empowered by the Holy Spirit to live righteous lives and to bear the fruit of the Holy Spirit. There's no ways that an unrighteous person can bear the fruit of the Holy Spirit. Fifthly, we have confidence that when we approach God, knowing that we are loved and accepted. Ons leef met dankbaarheid vir die geregtigheid wat ons ontvang het. Ons streef na heiligheid en geregtigheid in ons daaglikse lewe. Ons vertrou op God. Ons vertrou op die goedheid van ons Here. Sy goedheid selfs al vind ons onsself in onmoontlike omstandighede. Daarom is dit belangrik om te weet, ons is die geregtigheid van God. Our righteousness. Ons geregtigheid is 'n moviese probleem vir die duiwel. Our righteousness that we receive through Jesus is a problem for the devil. As long as you know that you are the righteousness of God, the devil has nightmares. It's only when you do not know, when you do not realize that he can come into your life. The devil cannot condemn us as we are justified in Christ as righteous. The devil cannot separate us from God's love. We are his righteousness. Wanneer die bose simptome van siekte ons kant toe bring, dan aanvaar ons dit nie. Ons verwerp dit, omdat ons die geregtigheid van God is. En daar is geen manier dat Jesus dit sou aanvaar nie. Jesus sou nie siekte aanvaar nie. Waarom sal jy? Jy is die geregtigheid van God deur Jesus. We can resist the devil's attack. We can resist disease, sickness through faith and the power of the Holy Spirit, knowing that we are the righteousness of God. Jesus would not accept sickness, nor shall we, because we are the righteousness. Die bose mag ons versoek. Hy het vir Jesus versoek om te sondig, maar ons kan hom weerstaan deur God se geregtigheid. Die duiwel mag ons aankla, maar ons kan vasstaan in ons identiteit as die geregverdigdes. Die duiwel mag ons probeer mislei, maar ons onderskei die waarheid deur die leiding van die Heilige Gees en God se woord. As believers, we have authority over the devil and his demons. Luke 10:19 says, "Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physically and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you." As long as you know that you are the righteousness of God.
We are protected from the evil one. We are the righteousness. John 17:15 says, I do not ask you that you will take them out of the world, but that you will keep and protect them from the evil one. Ek wil begin om af te sluit. Deur ons posisie as die geregverdigde in Jesus te verstaan, is die bose se krag beperk in ons lewens. Ons kan in volle vertroue en in oorwinning leef, wanneer die bose voorstelle van versoeking ons kant toe bring, aanvaar ons dit nie, ons verwerp dit en ons antwoord die bose. Daar staan geskrywe, Get behind me, Satan, you are a hindrance to me. Satan, the Lord rebukes you. We need to stand firm and not doubt that we are the righteousness of God through Jesus. We have the right to use His name. Do not take off your garment of righteousness. Keep on your garment of righteousness. Protect your heart. Protect your identity. The righteousness of God in Jesus Christ. Amen and amen. Kom ons bid saam. Here, baie kere val ons stuk ver te kort, Here, omdat ons onsself te min beskou. Here, ons sien onsself as die wurmpies, die arme wurmpies. Maar Here, U het die prys betaal dat ons die geregtigheid van God kan wees, that we may stand in the authority that You have given us. We are the righteousness. Lord, please help us. Help us to remember this and to stand in the authority that You have given us, in the righteousness that You paid the price for. Here, as ons onsself nie sien as geregverdig nie, het U te vergeefs die prys betaal. Help ons, Here, help ons om ons identiteit te staan. Here, vanoggend trek ons besoedelde klere uit. We take off our filthy rags and we put on the breastplate of righteousness. Thank You for allowing us to do this. Oh, we worship You and we magnify You. We bring You the honor and the glory. And I pray it in the wonderful name of our Savior. Amen and amen.